Ashefo me mo bibi akwaba e de by emergency Ghana TV so yasanso ahyewi fofo asena ene story ayensaka e wo fidiem hase ne die busia ye mami bi e de nasem abeda ohenini e wo Sompa TV na sem o de by ne se na ne ho mfa no egya ne wenya osa ena bebi bi obetim bia ne sika o mo gye no na onti ase ni ntini ni nua ba bi e recommend hospital bi e ma no ko e ma doctor ni no sika na o gye no no hu ne se esa e de man e ma ne sister so e ko kasa ase wenya baby na ye di usika e wo foma onka wano entumu na sema e na ye nua ba no e de abepie mu e wa hase ne se doctor ni no aye ni bibi ebusia doctor ni no aye ni bibi enti ye nsem e kame ho ne enkonye kohwe video no na ye ntie mu nsem emra hye ne so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section as yenko ne kohwe video no me dey say send the doctor in charging there aye me nwanwa kire se bebia me ko bi ska ye gimi na so e tell me sister ka se kan tum wonya ne a charge you say send the won pe iti Monday na me man 300 o hye me say Wednesday me mra me wo pane enti Wednesday me ko ye one me kasa dey we say ye pie one me die enti ona me sade hey Sompafm FM o jare krontre da wo yam awuwu agya tipaye wo kwa akopa yaresa Thursday na akọ doctor ho na no wonu apia akọ akodi eda etosu dabi edarin toso e meta bi e metoso yenyina ba bi ono koda wo ko ye no wo de yade ne ko e man fefe na wo so wanya ulcer and o charge wo Cedis na asa ko ya fe ko wi wakasa me mla Wednesday dan akọ na eda be na Monday na wo se Wednesday me mla na Wednesday no ko e de na ye ya ono ko dai Wednesday waya edrum mi so akọ e kakra na edu anti e nwanwa se anada na me nko doctor yi toso mi na so pese ase udi line so na edru so edrum so me quantum ha because na me wo ma wo fi me quantum ti wa se me ntwen ko e kakra na wa ba be kokko pa aduani di nti me na me twa last eti woni me pie ko ba ye na me de me tua ne ka say send Ghana pepepe oje me pa cha me tua ne ka eti actually me ko pani be 1 month na enam se mitini me yana manim nyina honhon ne enti ko da hospital eni ayi amama awo mu nsam kra ye basa ne ayi enti me ko da hospital me frɛ doctor ni san minim ade kro onfa doctor ebia da hospital wa won pane enti ebia wo na obetumi ama omodi sata no wada sata me nyina no ne mada na e won wa huri adom okay ma wo ko hospital ho Monday Wednesday eno ti ukua dabra da be no ko da ukua e ya da no otimi no dai sa obi a wo yale na ye Sompafm e hono na apese wo jompo a me so my madwe sa Johnson hono ye wuna de kure gina ho a ye ntwamu ho da mommy me cry ache na mbeti ase se me busa ne se enti ne next 3 days me ba aba opane na wo se ye masa na me se ye masa se wo ka se me mla Monday yi me mla sa na woni se minim sister mbe hia enti ontumi ni mpie mame nyabotre ye build this story Oko ho Monday no si bra Wednesday na ko edi ne si ya na ko ba mu mbacho bibia nsi wona me kasa na oni me pie ye wono obi a wo yade no e no si twen na mu pie e tu twen na mu pie ko he mbacho ewrem ho ba bia na ye wo hotel mami mami aya mamu nyesa edie na mo hwehwe la edie na mo hwehwe awade ya na bi obeware wo mommy enya sampo no edie na ma utumi ja hu so cheaply. Is that correct word? Say wo ko yale wa ko hospital Monday Wednesday doctor say me no wa pie no wa ko da woni mo no say wo yade o use protective me ba cha ma ono krampo actually ntina me kwa bamba ha no ka hu bi actually no ono person wa kira me say wo boa me ntina ono me da enna amambu afumo no kan say mami be ye beba ho but me pese wo ti ase say wo fa bi no wo ye mfom so ba cha one move mami self-respect is very important. Edidina tem say wo ye doctor wo hwe nipa ma ba ho Monday Wednesday when me be da eti dwuma wo ti ha wo die ni
ana ya mo so mo kwa mo the agenda no mama da ka say eti ehwe me yare koda hospital eti wo ne ne koda wie na ene ye den of frame me say dey bia wanya ne mpran bia of friend ni ayi ana me say pie no ni pie ma anti ase aso ne kasa makwa say wodi mi tua me ka ase me ho kire me bi na maba no ho na wo boa me na enya sa na me so me pesa me kire enti sa dia me ma no ho biem o charge me 6 million ti de wopane na wo mu ni film na fam sika ma minti me no nto aso biem because me sure kasa mu na ana wuni hwe ana me boa won kama no ntu na me so boa me se me ba na ma mesrew se yo mi sister na de me buy woni makasa wa charge me kra titram ba pa na mi ti kase pa bet we na so o sa na me di enti wu treat me wo sa no kra sa ma ba mi ti no so enti ba mba ma ma se me ba besrew se bua me na se yem sei ene woni me no phone so de ene me so meeting kan se na me boni dua bon se ndem kan na asende oh we nya asem bia fa che me ayi bi na aba keke na so meeting me fa nche untumi mfa obi ene we twetwere form sa na dia de na wo je won ho mama me nkwa no ho biem nam so woni me ya sa de na me hwe ni kasem na chesa kwese me so won fa me sika ma me sika bai wo charge me 6 million don't you have 6 million ma me say sepania 1 month na wo me won tin from sika meeting me ni nto ayare sa ne so biem meeting me ni nto ayare sa ne so biem because na me tie ni kasem ma akwa sa ase me ho kyere me na maba ho tie wo ye panu mu mienu nyina mo ye adults na mo tie asese mo beda na wo wagya wo ho ama ne na wakoda asem we ehu hia ebe ye twa so ko profi ko pe ba bi tira ko dwene ho na doctor no na esese de wo ka no allegedly say ye no kra ye nka bibi nto ne nkra sese bi nsem ho a wo tia to su a o die no say ye no kra wa fa onwa obomo toto no be hia na nka o de be bokashi edi o maini doctor o patient wo mu gidie yade enti sabi wo ka so ni agya na kra obedi woni na koda yale kro no so a wansara. When was the last time Anne Kasai salo wa broke him inti message na kan say my friend wa broke him yeah brother now sister mo salo bo mama ne men kan bibi so insurance say na course na no ti wisam say didn't na won ko open e bet me men kan wadi edin no nim se de frɛ Salome yo one na hello doctor ma hey yeah doctor say ni Pachani o na say juma mu bako nyanko padum yo obi dum bie we de unua ba o wo hini ni na make say free Sompa TV so yi Pachani ma na ka say wo hini ni wo hini ahimfu nyina ma me ya adwuma Sompa TV so adawro manana say kantinka okay wo hini ba ababa watetie bi asese bi so ne kon wa kakra o say friend Salome na sembi wa betra keka mi hu akire hu animu wo so ba ho se wo yale wo osa fine moti ase se adult empanifo mienu ena mo have sex ba o se wan san yade no se denti wo gini sika papa o se wa broko no 6 million nye sika bia send me na me fa na ade ma no na nya wasomdwe why pacho e o hin na se we de na so frame offline da bi minim me tena se ya me na me ko me ku watachi ma weekend eti mi ye late pa me betra se ya no me 20 orba ne kura me didi na tem se wo mfo so no wo wure pu no eye nipa me enu amanyini e na mate mo ho asanyon kwan so ne be ma wa ne obi akoda na sika na ho ka se wo me kura so esre 6 million de skabi enti me ba show se wo hwe obi na enipa no only no appointment no anye ya so timi fa so obeji ne sika ana me kura me ka chani se won twa so na nkwa pe ba bi ntina na wo se kwan ya wo de na fa so no asa wo de nanim atwitwiri fom e wo no na me nti all right okay o there any problem obetimi afre me back door o se wa block no doctor and ka offer me offline and can pay Martin, doctor, don't worry. Me pacho. Public without his notice. Me pacho. Said ya odi asam no odi ambushi me no. Me hu ya no me ba ya ni se odi ya dia betu manim. Tina me kwa me visa.
information be on my you do underground information. Doctor, asama lady can say nyetro. One another and I am more facility be a din. Just say me to be crime catcher and say mom above facility be a din waha. And I make crime catcher and say when ya send be a coming now. Coming from it na ha. 6 million dear Sikabaya. Sabi waje ja hona wo koji wo kwa hospital waje ja. Enye sika no kwa ho asem. Na me ka say ka o ma me priority say. So one say top notch journalist na Ethiopia. Doctor. Na ento de mate. Me kura o de ko video no. Ga no me make mabobo madwen a kire no pa. Say we emfa so bi ani so. On say ekoye sa say bi a oba ho no. O agenda bi no share that so oba ho. Ba me sraw se be ya asumdwe be ba no. Enya wo kwa ne be ma se be watwa ho ba ko eno de. Ana doctor bi a we me interested was outside. Into the ohene nyame ya aduma ma ne nhwe me back door me ana ma block no me pacho ene ma se be ya o me yesese no ma me producer ne from na send ni sika man ne mfa na ade ma no mfa no case ka me pese producer ne mo mu from na send ma ye ne de na ade ma no dari onu abetumi afre me ma send ya man why me adanse ti ba na abram pama ne mfre no o send ma na se be ko doctor phone so say ma send this scam and edin bi say next time o fa ho asem ba no why dey only me so enipa no obetumi afre me why mami o se frɛ no why doctor obetumi afre me yo doctor me da si bebre all right you da si case die one for so mami wanyini ade a wo ye no wani wo nya akola wanyini na mo no mo na ma desperate ade na wo obi a wo yale a wo koja yale che wo nwe wo yade ho wa ya na wo yam na aye kuro ni nyina mu no wa ha mu hode emu abri se go mu ablede ngo go mu ka obi a wo yam ye o yade wa ha mu de enko kwa katum abobon tomagu koko boto setieni ade egura mu sefu wa de mu yale ni nyina mu yam aye kuro nyala ma ha mu de lele hilele ma pie ma ye mu dress akese te se Arabia for curtains. Ediako. Na Ghana for my wepi mo jamai tata tan. Edi ku mani mu asisa. Wo jare mame, wo jale kopa ya she. Juada ukwada si me ne doctor ko pie hotel. Wo kwa ya de ho. O eni pabo ne no koku wa. Wo beble mu hwan. Maya mu dress akese ni mu blazer. Echichim. Jamai kwa am I weapon? She watch me so salo she mwakasa when you say when you Mr. Champion Pacho Dr. Mobian Kanishi the Pamucho I was accepted I was accepted hey, but there be not salo. Yes, and some wajija bebre wom. Tena say, yes, doctor na ma wawade agu. Eye dey. Eye dey. Dentia, na me ne ko so say, e dey nti na opo so che so na me kwada o de matwam ho ka me nti ase. Sabi me nya hia ni. Na, hey salo, na che say wo ho no. Na wo serious boyfriend. Me no obi awumienu. Me no obi awumienu. Salo. Who's why mistake? Wow, jitum. It you not send you messages. No send you messages. And our guy knew who ye. Well, who na me doctor ni ku say wono ne kasa mu che say wo ne me kwada na wo de matua me kana me so ne me kwada de matua me ka. Wo yale no. E ka wo beje wo no. Wo ne wo dade atua. Na so bi san say che so so che 6 million kasa na wo agimi o. Wo ye panimu. Na ni Africa kra enti me ne kasa awusa e de na wo ntumi nya me hwe na me say sa na person wo che me mama ho se me no bedaw na mo wo person wo che se unu udi me betua me kana me no mienu de wo se an sa why bo na no te ko so obu kwase enti me bu kwase na e de na me se na kwase enti me di na on phone oh ma nya de kito wo fra phone so wo fra me phone so
ɛna doctor wo no yɛ wo yɛ kasɛm a wo se wo no e wo pɛsɛ wo de yɛ bɛka wasɛm na wo bu e wo msa kola no wayɛ mistake wafom but akwanya doctor kwa bi so sister yi kasɛi sɛ wo yɛ saa wanya de yɛnka no korɛ ɛmɛma bi fa kwanbɔne so ewu so ba bi yɛ naive a ebu wo mokwase adodo Mr. Champ problem. Be man say ne doctor ne hwɛ me no nu gya me hwɛ me na me yɛ adwuma hwɛ me ho pisi me I need when yes, size cannot de brown the any adwum. So money asem ya na esi wa asem. Me dey be twa bi aka ta ka na the one twa bi ade akata bibi so. Doctor asema ya ono aka say the one consult no answer. That is all no percent can Sompafm. So Mary, to be frank, what was say yes area. Then ya so na volunteer. Obi timi no di ko mo what can say me say ya and just one person said Dr. Mua our hospital. You are so lucky. You are so lucky say some family. Eni na e bi kura nye we nko a. But I say dey na pa so one time yes I dey no. Look at that. Salo, wo de edin. Asem we ntwa so. Doctor obi aba consulting, or about consulting. Wa ba ko tutu. Why did lie? It didn't so I would say prepare the meeting. So opese e ka one ono nko a. E ka ono nko a. Na ade address e hidden agenda. E ya bi ya ese ekwa bi so no. Lady ogu woman ogu the new ones. In a sense say, what go hospital Monday. Who we are going to do? What is who we are? When you say papa no e wo try. Obetimi ahyew. E na wono wo ekwa ho no. What is the one boy? Now, what's the one? So, I'm not with you. 70 was any one. Was it near out of fire after what is of my people are not prepared to get them out of what give you. Now, and one is what you go there at once and give for what? Immediately. Somebody Italian forms is subito. Natural color. Natural beauty. Ah, we go catch one we go. Bia nyini. Na ye funu be na wa de akọ umi. O ba me go me ni ma se wa say sa. Mane. Eye me ya papa. Because sometimes doctor say be take sa e kwa we say so. E be see a man. Ngomu se wadwem no wo fom kakra bia. Me say e bi ni mo dwama fu mi ni America. E bi ni mo dwama fu papa. Doctor Biati be bona se we ya make am. Only the one challenge no remedy. Remember example 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Doctor say you this answer to say. Anybody. All say so for me people when they say you brother e ba be. No sadie e woni yam na na se de okohwa ide. Say be when you say be. I say compost mama short. Ade no so se ni kom. What did you be here say be won chill when you papa and tapa go say. Any friends obofo. Ade who call Da bi. Say the doctor no mu and ma somebody. Doctor no mu and ma. What they ba won mu fra no pay. Say what jage so mi ale ye. Say near ka ha. Na make kan. Doctor mu. Say won no te say. Sompafm. Ya na baba ka ya no dika. What could leak crack and would crack. Not doctor ya we na I said some of them what you did for some. Some or ya no. And my ya say maybe no one doctor for be no. O mu from do. Because consulting room no near caution so bad I thought I am eh me no make. Yo. Oh, and doctor in why and 6 million. Debi. And 6 million doctor I said was after the pay. Ya be kan okukom after the pay 6 million. Also say kwa ni hu say one man na de pe bi kwa sai abono on ti me hwe ne mane mienu enu te ye be stress ye be kasa wo be hwe sika de compensate anya sa doctor I tell you baby you did the piano and the man be piano you will live to regret on she you go tuma na e be pon I mean natural because what ti mean trust
na wo mfa ema esa wo nya ne wo pe se wo niska enti wo fa no na wo ye tia ka what do you mean wo call your friends training no sa ne che wo e do se tini che wo se sa ne che wo enti ti kwala no no mo fe tia ka shame Obaya to asuma my lady we dey ode ne ho nyomo oboy doctor bo obi antwe ne ho we doctor panie we dey abonua my lady doctor kuma pa de mo na me kopa adwuma sebi ye pe me na mada me kwasa me ho yade enso a doctor ebedi me enti me nyina enye de ye nwane e ma so di o asam no awreho sister yi nani ana ho hwe wonim se wo obi a wo ne wo ho my lady eno ne yade e wo se sene wutirim na wotie nkomonimu a yenua ba ye too desperate wonim se ne ane na wo mienu no ntimi hwe wo nkosi sa ti wanya doctor etidin doctor ne betimi ahwe wo ne wo ma ene ye ne yete aye kirem we wale anka wo no na anka wo no wo na we ye chese Rosemary Abodiaba wadi kan hia wo pentama kwasha wo kawa man susu nya desperate wa brabom na mema no omunim pefe one thing is mema nim di omope enti wonu wudi nkomo na ozame wa na ohunu se sabi adwene no e wo fom a advantage na eno ano no di ope bia no beka akire wo obeye wa ye wasefo aye be mampo ne wo ye na de bia me ka bon wa bontu asem a man lady dia me pa akire nie bodi kan akoba ko ehun nsem na nyansi enti ma wadwene mu nya du wahunu sane awo sitie na kase bia nuti compensate me usiska na me de ko me beje ye kwa ware ya na ye kwa yare hwa ska nuti ba ye kwa yare hwa na ye charge ye sa kwaje ye sika some kura na nka mi nsumwo because oba me ne wawo a bia ya adwen say ye be ware na doctor ukosa ho ya de abasesi na doctor no wakoda ene ukwa yale body a ubeba na enti no my lady yenua bayi ontu ne hofo no hwe na bra boso yie na okwa na nitia ma nka adwene da ne tirim ena ama nitia ma na doctor no so yanka bibi nkire no won say my lady on person obebo ne chem so free say onene wafa wunyansa ne hunhunu mu ahodo so eni ni di nkomo na nso opesese trade o kire wo adwuma eno nso enye yade a wo ye ne nye enti sese no yen fine estimate ni enhwe ma dodo a doctor ya ye kana asemi oni o mada enti oba na ohwe wanim na ye vulnerable pe no wa ye no ne wakwa akoda wakosem owi ana no nso so mmo no na no ya no wasan didi watam aye okraja na ye bebo odua so a osi o we de enye bibia dua ne de o mbebo no se wansesa doctor dua ne de obeje osa wotu yo obebo utuo ohun treta o frɛ no me friend like okasete mma kasete and body am fa number na mama na mia enti my lady transfer me am kofi yenua ba wiemfo obai ohun asem a trailer asem a akwakofa ba ye bebo ne na atuo nyina wom emama ya dwene nya adwuma na doctor na de a wo ye no obehia ni meter na wonka bi nhemu my lady medase this one da say na abrampa Sompafm my lady medase pi nyame nhira wo papa na yenchia yetiefo ne ahwefo my lady edin kai o kan asemi wo pono yi so wo se nipa bi wo yare a my lady se o kaso nwe agana kro obawe na hutonti obawe enti menua no ojimi ana wajimi meka chembe ma ne nsoro nko wajimi but de na ofri se papa no betima aya ma ne ndi no ave ne oka wo beti ase ama no anu wate ase a wone na akoya sese nam so ama branch one ne to so mbegya so munyaye o we yasi ama mantem wate we nya ne kwan enkura mienu so gu no so doctor te won na wo se ye patapa malady ye ka no krache no ontimi ma mekire wo adwuma ye wo dan we se die enti no wa mfrɛ me yemfrɛ wo nka nkire wo se edian obusa wo se waye unim nipa wo se an malady hwe doctors ni bia na papa ye friend ni wagu doctor fo bebre ni mu ase efere wagu o mani mu ase papa eti se wo ye doctor medical doctor ukura license aye adwuma na wo te se na si utrase e ya nim guase
eyen kwase asem obi yare ba wo ho abegya yare hwe maladi wonim se wuyi doctor na yi sofo a se nipa mienu ne yesumo mo te se nyankopon nanka osofo ene wo doctor yesumo mo te se nyankopon ebi se o yare na wu a doctor be so mu no waje wo nkwa de amawo ana wo sofo susu betimi aso mu e de wo ko heaven wo yare obetimi wo obetimi ahabo awo eti wo sumo mo sompa eti wo doctor wo se wusuo se wan wo license ni yede man kwase azemti maleti woti meka nche yese ya freni ti awura ne freni back door wonya san kwase asem no de te atonso wo ya tonso boy ti dia dia sempa na maledi ni pa bia wo ya de na busua epia bonten wo ya de na busua epia bonten doctor se wusuo se wan se wo atonso ana tifie na wo wa bie clinic yo se dia ana wo hwe nkrofo na se wo di nkrofo ma sabi si utirasi na ya ni wisem dokota fo mpani fo mo ma license no o mo frɛ krati o mo frɛ no waji mi wogu o mani mase maledi dru ba bia o maledi mate edru ba bia mo hunu ne ma bia ni so ho sa kodai waji mi apon kwa abodam maledi ni wura so abodam cheso obi a doctor kradi wo mu gidi ntina me kase o de man de be kunu kura gidi wo bednum so eti se sansensem we nyina waka to krachi so awura iso so be bone nan tuo wo be ni say ya malady e dey send ka report you so be po tu when you tifri mo asem awura wo no nsensem bi kura mfa baby onti de na free mo onti de na free malady anti cat no so say yam friend back door yam friend no ma kura niska mo ntrance no keka ne nsem no keka no esa na ebebi onti sadia ni photo ni na adwuma ni din no ye de ba to public am obi ahu na sabi ye ne mema malady mema ehuna mani awurade malady ahu awurade se dia ka ko malady yenyina dia wo maji mu wo mekobi malady ya ye ne mekobi ebi se me yire ko na the doctor so be wane pania obedi no malady obedi no eti enzei be me bia sorry wo yire yare ana okonwu oye dai dia tire kobi malady koye dai ko he wo yire no doctor he na wo gira ntentere no ha woni hwem na wa ha woni na wo hwem malady wo wie no waso ni mu na be fro kan na mko malady wo jai said yes sana doctor fo bi ya malady doctor fo di ya manu omu di awale fo fra ebinom ontinam se ebinom malady anu aye den na ewura de nyankopon ewura kwaje yale hwe ne yema tukuro osa kum nipa na doctor wo de wo hweme na me na kra na mate se wo se ye wo pane menti bida se wo se wo pane doctor twa pane a wo awura yi open a dinner nti wo twa pane buru 40 days adai wo sa no wo di fra sama adu na bai doctor fo bi no malady wo mu da subambo ni bi adi eti meme nyina nsori na wi yi oyire oga ubi bia malady okoya sabia di akire choka ta ko adwuma so ma live wo hwa oyire malady tisa doctor bi bedi no de mi nipa bia dia wayi mi so se wusu so ni mawura yi dokota uni mawura yi na so waya ne sa dia malady dia keka kora no aye den anu doctor wo so di nipa ofie odia onyi nipa yo malady timli besi Sompafm anti we dia doctor yesrew asam no niam ewom no emu oya me ame beje wo number na mafre to cut story short no pe bibi ne emfa ma no na to ntwa nyesa wo probi tetrete na frudu akone a ewe na blastia ebe blastia tete basa any threatening say we are tonsu boy we be boni tuo no said the okan ye no credit doctor anu dia no odene honestly Ashafo me da se mo jebe ma ye kohwe video ne ebaye na lady we asemi we gumma enimase wa mema e disrespect mankasa ade ye me ya
ewo ni situation we ene say upon say odun ho ma doctor ni no 600 Ghana cedis no oje ade ye me ya ewo mu eno no de nti ye me ya ne say sanka doctor ni bisao ena nka o ka say mini bi ena doctor ni ka sa kire wo say se wuni bi de ese wo ye de woni me twempna anasa me ni wo ye bibi ena oji tu mu a ka ye ni kasa bia ewo ho nanso se wutimi echi asak 600 cedis no na doctor ni no esanse no woda oba be ni yes sister wanya agie we guye ni masi ankasa because upon the only doctor ni ye no asanso agius kana minim se ulcer ye wo panie se minimum da yinim se ulcer die ni treating ja nanso kwan ya doctor ni no eni ya sister fast no enye because of asem wenti no be ma one ne te a waye na adwen se obeye onho agye one na wo mienu anyway jai esa issue wenti nti manu emanu oh dabi eman kasa gye yenim dia sisi ebe mu biom muni bia yetimi dada mo etimi ni mu ye bibi muni bi nso ayesa so dada mo ene mu ye bibi enti sisi ano mu pese ye mo den sisi ade dia mo ye ne die binum manu binum dia mo ye ne die eboso dodo kona kosa ho ya le wo ne bema sanso te na wetimi akwakọ yese ama enumre wetimi send no messages de me yakra ne se wasanso awie no nso wasanso kyereti oba no we beka oba na nka wanfa ne ho ankwa nka we ni anye de emma me be the blame no emo oba no so far say wenye sika ne se wo sika ne se odi betua doctor ni ne ka no adenti e na akokọ bai wa hemu de ma doctor ni se doctor ni nye on bota skwanum imana sense mu ye bia nkasa isi ana awoka se 600 cedis no se treatment se ye so oyi ne part na wasanso de part na ma ona die emfa because one we gu awale relationship awo mu we gu no isi ade mu be ma mema no obanya aka se anase nege anase obon ne te enye bie na no se o miku ana me boyfriend pese me ko hospital me honfa me on be di mwachi na ba mpa kan no ise be bia ne yele anase nege be ko bia no be di nachi akọ because doctors for no ye bi obi wo ho no ma utimi ko na akohia doctor ni bi wo hospital utimi show ka se gay di onho efe obey di onho efe wo di ekire na onu unye bibi nti manu sometimes mu guye ni masedodo mu nsusu enimguase ne ya adoso so kwa akọji ayarehwe na odi wa hemu kwa akọji obi a oyale a obedwen wo se doctor ni na se enye sa na oje enye sa ka kire nipa doctor ni so ka kire nipa ne se na meje wo untimi ntua udi ade ne tu manim na mintimi nya na eja mapembe bia afa na enye se unimi aye bibia wie na meti ozika na wie ama be ka chem se enye sa na ese ojimi na ekofa enkosi enye eno de enye mra na our appointment Wednesday or Monday or si Wednesday bra na Wednesday na wo koye no wono wa kwakoda nti so ye sama ya na se oye bibifu franka oba na nka wo ye ne den nti ma no ye first story we entu ye hofo asema oba na kane die behwem na nka ya ye na nka asumdwe timi aba na my lady kan no asumdwe na ehia
because inimguasi wedi emfatao ebusia ha ena mede mu ebesi na meka osa ha egusa emergency Ghana TV so shene so be subscribe na wa like na wa drop comment so ewo comment section as edi amedi so ane keche mami SCN.